La gaga fia toi whaatalo whatoi fo ili nei fo I whaopopo ho Tala inisio meolo tutupu le tātou tunu I Sāmoa o si mai eilo whaafonga. Ua te tala alo ia nei le whale teu o loa fau o le malo lea o I lalo le matanga luenga o whaato angam whainga whaiva sa whaatupe me le polokete le saffron o le tau ato le ninga luenga tusa lea ma le whaatesi ma le whamiliona Tala. Mai o le fitu se ful ma le 5% o le tawa whai o le ngā ruenga. Na whaatupe ina mai lea le whalitupe lo langi po le World Bank. Man whaalapo tonga of soani o ati na e tau whaatu anga lo langi le FEB. Ma le lua se ful ma le 5% o le whaatupe ina lea le tātou malo. Na momoni ele nganga whaafititelu le fionga le tita I o le atinu o le fionga le pārimia le la audi le maali topola te wau fosi. Mai nei e wha ailoa o le whane teu o lore nei. O se la sanga tāua tele I le una ia le wāti na e tau whaatu anga te tonu le atu no. Ai mai se o le sila o mao le tātou mā lo. E nisi o awa le si tia maua lunga ai ni awa noa. E mawhai o na awinatua tātou o loa tau whaatu anga. Mo maketi I atu no I whafo. Whai loa le fionga le pāre mia o le whamoe moe ato le nei whane teu o loa. Ina ia lavai mea ai tau mawhai te tono le atanuu, una ia le soifua malo loina lei o tātou tangata anuu. Si tia ai le tupe maua mo le tau singa o ainga, si tia tātou o loa tau whaatu anga awina atu mo maketi whafo, ma whaati tia whaalangolango I o loa awina mai whafo, ma whaatupula ia pisinisi ese, ma whaateleina ngā ruenga mo tātou whanau. O le nei whale teu o loa fau, o lo fausi ina whaapitoa, mo le te wina ma tā pena ina ia tātou o loa tu aisa, po le frozen product, ina ia mawhai o na mulmuli ta ia I tū la whano, ma ia inga whale te o loa fe whaataua inga whaavao ma lo, po le International Export Standards, e mo o mia ai potu malu lule nei, tāla whea ngai ma malu pui puia po le food safety, mo le tā pena ina o loa tu aisa. Mai iei fo le whaamoe moe na ia whaatupula ia le numera tātou ave o loa po tātou exporters o loo whaatino ina nei au o nanga. O le tāpena ina ma le awinatu o loa tu o aisa mo maketi I whafo. O tātou o loa felesi po fresh produce o loo whaawa o peo no lātou whaonga aina le tātou whale teu o loa tuai o lo iei le temile nei. O na e tāla whianga lei ma le aia inga e tāpena ina I o loa felesi fresh export standards e awinatu mo maketi whafo. Wa o maia se whautuanga ma se tualalo se tasi o fo mai si nia a le soifua maloloina e le o fia whaai lola na swafa e lo tātou o tino umo le vai taule nei o ti munga mamafa e nei e toea mana I ele tūlanga o le wha mamai no ta wha maota o ala vai ma no whanga e tautu fua hele namu. O no le o toe mai ta wina foi le toi si tia le mua e o le foi numero I lanto wa fie le tenki fever po le fever po na iwi. Le foi o mo le mawina I le maliu o se tamai tete I a fianga e lua o le fever po na iwi. Ma le wha mai fau le o wha mau nia wofi mai le atunuu e le eise fuala au e mawhai on te pei na I le siama o le sepsis. Mai o se wha mai foi ele o I loa se maa fuanga na fua mai ai. Mai o le maliu o le foi alo le atunuu. O whaita wina ai le toa valu o le whaita wao whai o whanau le atunu. Wa maani liu ia a whianga o le fever pōna evi po le tenki fever. O whautuanga lava lo una ia le soi fuamalo loina, pe awa ia hunga maasani o le fever, ti ngā le ulu. Ti ngā so o ngā pōna evi, ti ngā mai le ulu e o atu le tua ua. Le niva, ngā ngase le tino, pata le tino. O na whaatele vave lo lea o na waaia se fo mai e se whale mai latalatane. O tu inatu se whautuanga po se tualalo mai te tai o lea tunu. E pule ngā nuu mawhio anga mai tu malo. E na ia soa le pule e whetutu na I ai ni ta ofi mani tō wha. E sa ili le file mumle whealo whani. E na ia au whaatasi le whaatinonga o le poloketi o le miliona tā la. Ma ia vave o na fo ia ni fi ese inga, o lo tula I mai tonu o niso I tuma lo. Ato wo mai whaatasi la ia tau ave le tunu. O le wholawholanga na whai a Sāmoa, a lo loma le whai ngā palo, te o le polo ketire nei. E tū a ai e le whai ngā malo o le whātua tua I le tua Sāmoa o tasi e wa ai.
Ai sea o le popolenga. Ina nei mama i oa ma mama i te loa. Ma ngoto unga le sa o le poloketi nei. E le se upu la tau o vane ai na tau tino ia Sāmoa. O sui al whātua tua i le tua Sāmoa o tasi. La tau te o mai tau avel poloketi. Mai o le temi nei wa amata ngā ruenga whaatino, a poloketi ai tu malo, mo le poloketi miliona Tala. O mai whaatino ia ngā ruenga le komiti sa ngafa ma le siaki no tālo sanga ainga o le atunu. Sa tu ina mai e ala ia lato meto tino na whaalea ina, e le teima le vaitau o le whai momotu sia le elitise le tau sanga o mawai. Wa le ngata i ainga te tasi a whape na fo i pisinisi na fia, lea on sa tu ina nea lato tālo sanga, ma le lisi o lato meto tino le whaalea ina. Peitai o whaelua te fono le komiti i le sui o le TV tasi. O mai o na whaase atu le pepa o le whae ungo ilo ilonga no lato whia, i le kāpeneta mo lo lato ilo ilonga. Mai silia i le whaase lau tālo sanga na pāsia le komiti to iwa na o lato ilo iloa, le foisa nga i a inga mapisinisi na tālo sanga, i na ia wha mao nia lato reporti malisi na tu inatu i te tonu, i mea sa whaaleanga ina. Mai o se fōwhanga na whaalau i loa le whainga malo ua mawai, o le atoi te tongi atu pe a whai e whaamao nia, mea tō tino ia a inga po pisinisi na whaaleanga ina, i whaale tonu o le elitise. Tala fōia, manuia tele lava le nei aso si o tātua tudu, whaasoi fōia.